nagusanze wigaragura mwivata ry'amaraso ntawakwiritse ntawakugiriye impuhwe ariko ndagutoragura ndagutereka ngo baho utagira se utagira nyoko ndakurinda ubaho ni jewe n'ubundi nongeye kukubwira ngo mpamagare nangije aravuga noneho nimba ari wowe wivuze ndaguhamagaye kugira ngo ndebe kutari kumbesha ndaguhamagaye Imana iramubwira ngo mpamagara reka ngutangarize ko intambara urimwo n'ibibazo urimwo kurara ubusa ntabwo bikanga Imana utaraheza misiyo yayo kwambara ubusa ntibikanga Imana misiyo yayo utarayiheza kuko muri uko kurara ubusa Imana ifise mwicubahiro kuko igomba kuzokugaburira kugira ngo ugaburire abandi mu kwambara ubusa kwawe ntibikanga Imana igomba kuzakwambika kugira ngo wambike abandi rero bikubabaza byareka ntabwo biyishitura ngo ikikora kuko ntabwo misiyo yayo irahera kubengwa kwawe ntabwo bishitura Imana kubera ko nimba imaze gutegura umugabo w'icubahiro azakuresha abiwanyu bafise amadeni agasiga ayishuye ugomba guteretwa n'ubuntu bwanciye hano bwose bukagenda atanumwe agize icyo akumarira Imana ikomeza uyikomerekeje nimba ikubwiye ngo nzaguha umwana w'umugisha gutwara inda ikavayo ntacyo biyibwiye imbaraga zayo ziri mu kuzatanga wa mwana w'umugisha aziga ishuri ukumva hakozwe imyiyamamaza ukumva ngo abaye minisitiri abaye uhagararira Uburundi mu makungu yewe tata wa twese uri mu ijuru we haleluya Imana irangije iramubwira ati mpamagara arangije aravuga ati nimba ari we Uwiteka ndaguhamagaye Imana ntabwo ishobora kuza mu gihe ukibipa ukabona baraguhamagaye ugomba kubanza ukabipa bagahita bazimya ugomba ukabanza ugahamagara umuntu ubona hariya bakakubwira ngo uyu murondera ntimushobora kumuronka kuko telefone ye wizimije kandi yakije ngo uyu ngo numero composé n'existe pas le numéro composé était ngo veuillez le réessayer plus tard bakakubwira kariya gakobwa ko muri rewo cyangwa ko muri limitere kakakubwira ngo wewe ntabwo uri mu bamuronka kandi hari abantu bari kumuronka Yeremiya rero rangije kuyihamagara ibimubariye Imana ihita itegeka bamushizeyo kandi bamushizeyo bazi ko ari bupfe ati genda mu mukureyo Yeremiya ubwo baje gutora umutwe ngo bashire muri mizeviva bazi ngo baje gutora umutwe ngo bashire hehe muri mize baratangura barazamura bumva aracaremereye bumva aracageze iki aracaremereye bibaza ngo no mwanda wihometse ku magufa bakizamura babona umutwe uri kurazamuka uzamukana na tuno ise nibi bibanza birabashitura bakomeza barazamura bazamuye babona kiraje kigera hano ko twashaka umutwe ibi biriko birazamuka nibiki barakomeza barazamura kuko aboshe bimeze gutya babona na hano haraje ibintu ko byahinduye isura barakomeza barazamura Yeremiya babona agera hano babona ko amaboko agera ino babona kirazamutse kigera hano ibisa nibiki barakomeza barazamura Yeremiya bazamuye babona n'igisusu naco kiraje kiracariho nticavuye Yeremiya
barakomeza barazamura. Uko bazamura Yeremiya bazamura n'amaguru arazamuka. Uko bakomeza bazamura rero bya bisebe byari biri kuri Yeremiya, bya bikomere byari kuri Yeremiya, ya mashira yari ari kuri Yeremiya, uko bwa bushuhe bwari muri force butike bwaja kuri Yeremiya, bwagenda bufata bya bisebe buvyutura, byagenda bisaba ya mashira ari kuri Yeremiya bikuraho bifyonda, byagenda bifata bya bisebe byari kuri Yeremiya, kandi atizwa n'umwanda. Bazamura Yeremiya azamuka ku musozi hejuru, basanga umubiri wiwe urakwiye, bamushize yari ibisebe. Yeremiya bamuvanayo umubiri ari muzima. Haleluya! Ija baziga nk'urupfu basanga ni betadine na detore gomba kuvura umuntu w'Imana. Nagomenda gutangariza itangazo, ibi bigeragezo ubona byakuzengurutse irya nino, izi ntambara ubona zaguhagurukiye impande zose, ntabwo ari izigomba kukwica, ahubwo ni umuti w'ibibazo wari ufise Imana iri kiragukorera. Nagomenda kwibutsa ko ikigeragezo ni umubanyi w'ibisubizo, ikigeragezo ikibazo ni umubanyi w'inyishu. Abantu muri mu bigeragezo mwamaze kumenya yuko bibana n'inyishu. Nyemerera muzamure haleluya twumve. Baba bazamuye Yeremiya, bamurebye ku mubiri basanga nta n'inkovu. Basanga nta n'iki, nta n'inkovu y'igikomere yarafise iri ku mubiri. Mwumva itangazo rimanutse kuri uno mugoroba. Imana ivura ibikomere, yarangiza kubivura igakuraho n'inkovu. Ibikomere watewe n'ivugabutumwa, ibikomere watewe no kubaha Imana, ibikomere watewe n'umurimo w'Imana, ibikomere watewe n'akazi k'Imana, ibikomere watewe na misiyo ya Yesu, ivyo bikomere Imana igiye kubigukiza. Ivyo bikomere Imana igiye kubikuraho, ikureho n'inkovu ku buryo utakubonye ugikomereka uzashinga intahe gusa. Ubu tuvugana n'inda yomenya ko ndebesha ijisho rimwe. Hari wabimenya? Ijisho ryanje ry'ibubafu niryo ribona, ariko ntiwapfa umenya yuko n'iry'iburyo ritabona. Bwirira umuntu mwicaranye ngo Imana irakiza ibikomere igakuraho n'inkovu. Ariko murahari canke mwataje? Ongera umwunkorera mu kiganza mumbwire ngo Imana ikiza ibikomere igakuraho n'inkovu. Nigeze kuba mfise amadeception ya fiancare, nkagira amadeception, nkabengwa n'abaforoma, kumbe Imana yambekiye